Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show. Shimira wakanze subscribe kandi nawe utarakanda subscribe. Uyu ni umunsi wo gukanda subscribe. Iki nicyo gihe cyarateguye ngo ubashe wakanda subscribe. Iki gihe cyaranditswe ngo ubashe wakanda subscribe. Rero ndakubwiye ngo nkanda subscribe. Ubundi dukomezanye no kunkuru umunsi wana kuri skin zanyu mukabona iki muri kwabona Mutesi Kovia mukabana n'umukobwa mwiza cyane w'ikizungerezi mukabana no muntu uri akazeru. Uyu ndabize muramuza abantu benshi na benshi. Uyu nguyu niwe Bishop Gafaranga. Uyu rwose ni Bishop Gafaranga. Rero nagira ngo mwabana mwe rwose ibintu byo bikuvuga kuri Bishop Gafaranga. Uyu murabizi nubwo bamwe na bamwe ndamutafite amakuru arambuye, ariko ndahanganye kugira ngo mbabwire amakuru ya nyayo. Uyu Bishop Gafaranga muzi nk'umupasiteri, ubu tuvugana rero ngubu ari mu maboko ya RIB. Rero kugira ngo dukomezanye twumva amakuru ngo waje kuba wamenya amakuru neza uko bimeze, bantu kandi subscribe kugira ngo ujye ubasha gukurikirana amakuru azanyura kuri channel yacu ari Iwacu TV show, umenye n'ibiganiro amakuru abera mu Rwanda hanze kugira ngo wese ujye ubasha kuyakurikirana ku gihe, kandi subscribe kugira ngo dukomeze. Ngera muri kubana ni niyo ringu isanzwe murabizi mbazana amakuru y'ingenzi, mbazana amakuru manegere kuri teri, nkagenda ngakora amakuru nk'ubu makuru ngiye kubahana amakuru magazeho neza. Ndagira ngo rero wowe kugira ngo yakurikirane uyumve yamenye neza, banza urangize video yose uraba wamenya amakuru neza, imva n'imvano by'uyu mugabo Bishop Gafaranga na kuyu musore. Uyu musore rero ndagira ngo muri kubana hano Mutesi Kovia mu muzi w'umunyamakuru, muramuzi ni umuntu yabiteyeho comment cyane abivuga ko ni ibintu bitangaje. Uyu mukobwa rero murabona hano, uyu mukobwa urimo hano hagati bamwita Keza. Uyu Keza yavutse mu muryango w'abana batatu, ni umwana wa kabiri. Uyu Keza rero yagize gutya akundana n'uyu nguyu Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga mumuzi nk'umupasiteri, ari umuntu ubwiriza. Ubu tuvugana rero ari mu maboko ya RIB, arakekwa yuko yafashe n'umukobwa ku ngufu bakundanaga. Noneho se umukumfata ku ngufu gusa, yamufashe ku ngufu akazanyuzamo akanamuniga. Mwabantu mwe buriya akambabwiza ukuri pe, ngewe buriya ibintu biba byacanze nkabura naho nahera mbivuga, kuko n'umuntu nk'uyu nguyu yigisha ijambo ry'Imana akifataga yagufata umukunzi we ku ngufu, ni ibintu bitangaje. Yamutsembera akamunigagura akenda kumwica. Mwabantu mwe ni ibintu biba bitangaje rwose. Ngera najya mubwire ngo ubu tuvugana uyu nguyu Bishop Gafaranga arafunze, arakekwaho gufata no mukobwa ku ngufu. Uyu nguyu muri kubona mu hagati na hagati. Uyu mukobwa hano ukuntu ari mwiza, cyaramufashe rero iki gisore cyacu aricyo Bishop Gafaranga kigaje gishaka kumufata ku ngufu none kikamunigagura, umukobwa akamwangira. Rero ubwo byaje kumenyekana si we gusa, kandi ubu ngubu tuvugana na makuru nabashe kuba namenya nuko abakirisitu benshi na benshi Bishop Gafaranga yagiye ari amafaranga ari nababeshya ngo arabasengera, batangiye kumutera mu rugo iwiwe ne bamujujubye. Rero ngewe ndagira ngo mubwire ngo nk'ibisanzwe ni Niyori, kora subscribe cyo tubarira gukurikirana, ejo uzamenye ngo ibya Bishop Gafaranga bigeze hehe, kandi subscribe.